खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदास्रि मोसाहारि क'क्राझार सिभिल हस्पिटाला गासै ओनसोलनिनो जोबोद गोजाम हस्पिटाल सिभिल हस्पिटाल बानायखांनायनि उनाव लासै मोनसेनि उनाव मोनसे माखासे नांगौबादि बिफान लाबोनो हाबाय क'क्राझार रमनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाल कम এই গোটেই অঞ্চলৰ মানে সবচেয়ে পুরানা হস্পিটাল আৰু সিভিল হস্পিটাল এইখন সিভিল হস্পিটাল বনোৱাৰ পিছত লাহে লাহেকৈ আমি ইয়াৰ এটাৰ পিছত এটা আমাৰ যাৱতীয় প্ৰয়োজনীয় ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰ আমি আনিব পাইছোঁ दिनै बड'लेण्डआव गोबां बोसोर आन्दोलननि गेजेरजोंब्लाबो गोबां रोखोमनि जाफेरै जाथाय थैहां थासारिनि गेजेरजोंब्लाबो क'क्राझाराव मेडिकेल कलेज गायसननो हादोंमोन होनना बे समाव खाम्फा बरगयारि बिथाङा फोरमायदों बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोख्रों बाथ्रा बुंबावदों दि मेडिकेल कलेज गायसननायनि ओंथिया बे नङा बे कलेजखौ गायसनब्लानो गोबां बोसोरनिफ्रायनो सोलिबोनाय सिभिल हस्पिटालखौ फोजोबस्रांनांगौ बे नङा होनना फोरमायनायखौ नुनो मोन्दों এই অঞ্চলৰ বডলেণ্ডত বহু বছৰ আন্দোলনৰ দ্বাৰা বহু ধৰণৰ মানে অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ মাজেদি মানুহ মৰিব লগা পৰিস্থিতিৰ মাজেদি মেডিকেল কলেজ স্থাপন কৰিব পৰা গৈছে কোকৰাঝাৰত এই মেডিকেল কলেজ স্থাপন কৰাৰ মিনিংটো এইটো নহয় যে ইয়াত থকা মানে ইমান বছৰ ইয়াতে চলি থকা সিভিল হস্পিটালখন ধ্বংস কৰিব লাগে সেইটো নহয় फिन फोरमायबावदि बिथां खाम्फा बरगयारिया फोरमायनाय बादिब्ला मेडिकेल कलेज गायसननायनि ओंथिया बे नङादि बे कलेजखौ गायसनब्लानो गोबां बोसोरनिफ्रायनो सोलिबोनाय सिभिल हस्पिटालखौ फोजोबस्रांनांगौ बे नङा होनना बिथाङा फोरमायदों सिभिल हस्पिटाला गंसे जोबोद गोजाम हस्पिटाल बे हस्पिटालखौ सासे गेदेमानि मुङाव गायसननाय जादोंमोन बिथां गेदेमायानो जाबाय रुपनाथ ब्रह्म बिथांनि मुङाव बे सिभिल हस्पिटालखौ गायसननाय जादोंमोन आरो बे सिभिल हस्पिटालखौ बे समाव फोजोबस्राङोब्ला बिथां रुपनाथ ब्रह्मखौ असनमान खालामनाय जागोन होननानै बे समाव खाम्फा बरगयारि बिथाङा फोरमायदों गोबां बोसोरनिफ्रायनो सोलिबोनाय सिभिल हस्पिटालखौ जुदि फोजोबस्राङोब्ला बिथां रुपनाथ ब्रह्मखौ असनमान खालामनाय जागोन होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंदों बिथां खाम्फा बरगयारिया बिथां खाम्फा बरगयारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंखो फै जों आबुङै मिथिना लानि हॉस्पिटल राइट ठीक क'क्राझार प्राइवेट प्रब्लेम चलि আছে আপোনালোকে দেখিছে অৰ্ডাৰ বহিছে কি ক'ব কোকৰাঝাৰ ৰমনাথ ব্ৰহ্ম সিভিল হস্পিটাল কম এই গোটেই অঞ্চলৰ মানে সবচেয়ে পুরানা হস্পিটাল আৰু সিভিল হস্পিটাল এইখন সিভিল হস্পিটাল বনোৱাৰ পিছত লাহে লাহেকৈ আমি ইয়াৰ এটাৰ পিছত এটা আমাৰ যাৱতীয় প্ৰয়োজনীয় ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰ আমি আনিব পাইছোঁ যেনেকৈ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাগে লাহে লাহেকৈ আমি বনাব পাৰিলোঁ বৃহৎ এটা মানে এৰিয়াত আমি হস্পিটালখন বনাইছোঁ আজি এই অঞ্চলৰ বডলেণ্ডত বহু বছৰ আন্দোলনৰ দ্বাৰা বহু ধৰণৰ মানে অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ মাজেদি মানুহ মৰিব লগা পৰিস্থিতিৰ মাজেদি মেডিকেল কলেজ স্থাপন কৰিব পৰা গৈছে কোকৰাঝাৰত এই মেডিকেল কলেজ স্থাপন কৰাৰ মিনিংটো এইটো নহয় যে ইয়াত থকা মানে ইমান বছৰ ইয়াতে চলি থকা সিভিল হস্পিটালখন ধ্বংস কৰিব লাগে সেইটো নহয় মেডিকেল কলেজখন হওক আৰু ভালেই হওক কিন্তু ইয়াৰ যি সিভিল হস্পিটাল এইখনো থাকক আৰু এটা বিশেষ কথাটো হৈছে এইখন সিভিল হস্পিটাল এনেকুৱা এজন ব্যক্তিৰ নামত থোৱা গৈছে ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম এতিয়া ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম কোন হয় আমাৰ মানুহবিলাকে নাজানে ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম কোনোবা এজন মন্ত্ৰী হিচাপে এই চকুদি চাই আমাৰ মানুহবিলাকে এই অকল এজন মন্ত্ৰী নাছিল অসমখন বচাই ৰখা ভাৰতৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ কাম কৰা আৰু এই অঞ্চলৰ প্ৰত্যেক জাতি গোষ্ঠী ধৰ্মাৱলম্বী মানুহসকলক সুৰক্ষিতভাৱে যাই থকাৰ ব্যৱস্থা কৰা ব্যক্তি হ'ল ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব যে 1905 চনত যেতিয়া পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল কৰা হৈছিলে সেই সময়ত আমাৰ পুৰণি যি গোৱালপাৰা জিলা এই পুৰণি গোৱালপাৰা জিলাখন প্ৰেজেণ্ট ডে বাংলাদেশ মানে সেইটো সময়ত ৱেষ্ট বেংগল ইষ্ট বেংগল কৰিছিল ইষ্ট বেংগলৰ লগত সামিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত হৈছিল অসমৰ কোনো নেতাবিলাকে প্ৰটেষ্ট কৰা নাই
रूपनाथ ब्रह्मये निजर माने पार्टी वार्कारসকলক লৈ পেলাই এই অঞ্চলৰ নেতাসকলক লৈ পেলাই ভেহেমেণ্টলি প্ৰটেষ্ট কৰিছে এই অঞ্চলৰ ৰাজ্যক লৈ পেলাই ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ ওচৰত গৈ পেলাই ভেহেমেণ্টলি প্ৰটেষ্ট কৰাৰ পিছতহে আজি এই যেটো 6টা প্ৰেজেন্টেড ডিস্ট্ৰিক্ট বঙাইগাঁও চিৰাং क'क्राझार धुबरी গোৱালপাৰা आरो साउथ एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारा। बे एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकेल साइन्स, एडुकेशन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफी, इकनमिक्स, जिअ'ग्राफी, एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारायाव experienced and qualified teachers, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls by divided. थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।